Znamo se krukom, radili smo neka 2 individualna treninga, tako da znamo se čuo smena do sutra. Odbili sutra i gledamo što lepo smena da određuje. On malo levo ako može. Pa dobro, jutro smo odigrali s Slamenom, dosta to Italijane. Mi ćemo kompletni i naravno sve na dobru utakmicu. Znači, ovo ti prije ovaj kontinuitet, igraš u jako stabilnoj formi i ovdje i na treningu i na utakmici. Sam golom šampiona Afrike i tako dalje. Sve tu treba se postoji jedan znak pitanja i glavne organizacije. On je mnogo važnije jer već je odigran i veliki broj pripremnih utakmica i tako dalje i tako dalje. Sigurno igrači jedva čekaju ne... To jedno i dalje neke dalje. Bitno je stotno. Bitno nije stotno, nego bitno je... Ne, stotno. Još malo, on je dobio stavili samo pokušavam, nisu stavili ovo stavo. Radili loše. Na svoj sensaciju što on je rekao što je English. Ovo je meni izbaci i žeton i jedan. Patke kandžice, pače glave, pači vrat, ovo je vrat pači.下面让我们掌声有请 TCL 海外新兴市场业务中心总经理张柔先生为球员颁发 TCL 全场最佳球员奖杯。And now let's welcome
teško igrati protiv nas. Kao što ste vidjeli ove dve utakmice, sad nam predstoji, da kažem, derbi te grupe naše i maksimalno ćemo se spremiti i mislim da će biti dobra utakmica. Ti si tu. Ajde, kratko. Sve je dobro, legenda? Ne znam zašto ću reći. Malo tipičan protivnik, ali tipičan rezultat za vas, veliki broj poena, atraktivne igre. Teško igrati protiv ovakvih ekipa, kada su kompletni. Give us some insight on how the team is developed to be one of the powerhouses in basketball. I think we have good group of the guys first. Second we have good schools. Points, I think, combined. Is anything worrying you about the next games? We are not going to win by 50, that's for sure. And first of all, we have to get a win if possible. We know that we are going to play point by point game. Što ne znači da ste od Damjana imali 20-16, prošli put oni dobili 30 razlike, ali je lepo da se opet igra sa mnogo dodavanja. Pa da, lep detalj, svaka čast momcima na pokaz. Da lopta ide iz ruku u ruku, da ima puno pasova, puno dodavanja i tako dalje, onda je to jako teško i za predvideti, za skautirati i tako dalje, a dolaze stvarno... Evo vidite, komšija se sprema za fudbalski trening. Dobar dan. Ovo gde ja sedim izgleda kao nekakav divan park, međutim u pitanju je zapravo kružni tok. Odnosno, iznad nas je kružni tok, vidjet ćete kadar sa krova hotela. I to stvarno izgleda jako lepo, jako puno zelenila svuda. Tu je i neka fontana koja baš i ne funkcioniše, ali zelenilo, čisto, nema otpadaka i to je nešto što sam primetio na dosta mesta u ovom gradu. Da se vodi računa da iako je gomila betona, gomila stakla, svega, ipak postoje zelene oaze i o njima se na neki način stara neki ozbiljniji broj ljudi, jer je zaista sve pod konac. Trava podšišana, evo, okrenut ću kameru u nastavku pa ćete vidjeti kako izgledaju
svi ovi uređeni žbunovi i ograde i sve, tako da s te strane Fošan svaka čast. Danas je i dosta prijatnije vreme, nema toliko vlage, nije toliko sparno, tako da idemo u šetnju po gradu pa da vidimo kako će to sve izgledati. Da, još jedan utisak koga baš ne mogu da se otresem je koliko zapravo koriste bicikli. Videli ste i na kadrovima u drugoj epizodi stotine i stotine bicikala na ulicama. Međutim, ono što možda ne vidite svega toga je da većina toga su zapravo električni bicikli. Postoje i oni klasični, postoji i nešto što liči na ponike, ali zapravo većina bicikala su električni bicikli i dobar deo njih je deo sistema, evo sad ćemo snimimo kako prolazi, sekund. Vidite, pedale rade same. Većina njih je deo nekog od sistema, kao što kod nas možete, odnosno kod nas još uvijek ne možete, ali u Evropi možete rentirati skutere na minut i slično. Ovdje na sličan način možete rentirati električne bicikle i vidjet ćete kako izgleda primer jednog koji se opet može rentirati i može se platiti preko Alipay-a, QR kodom, kao što i u ostalom se sve ovdje plaća. Budite dobri, vidimo se sutra.
kad sam igrao basket sa Kinezima. Pravo sam ih sramotno. Ja sam juče u Hong Kongu.前方300